Kaya ingatan, haway hinang. Nakadto inyo kunutuan, doktor, ubos na siya nagdoktor. Ubos na yung panyap niya kataan. Sa di niya usalon. Kaya paglaging pagkadoktor niya, way, engineer, ubos na siya, iban license niya. Di siya maghinang, kaya paglagi. Di. Nakapumpa at pabaran niya, way, biya dahanin, piya baita kato tanyo sinallahu ta'ala. Baita sila, kita niyo yung pabaitaan. In pag duyag-duyagan na to, in subay kakuyagan na to, magada Quran, ewan magpakamatay haaramah. Nabiyaw tuan, miya tayo pagigilan, hapagdangkihan, ako'y marayaw, kamo'y mangi, kami maingat, kamo'y bukon. Taan niyo yan? Na, pabijalika palyafrahu, paman sinallahu ta'ala, amo yato'y makakuyag. Nasa kalikuyagan na yung subul, malingkat babae. Kiulagan dahi malingkat babae, hansam. 4 tahun bukon na hansam. Kimbi na manaw. Nagtutungkod na manaw. Nakukan pa siya. Di na. Lumag na isab si mabuntol. Subag na isa si makusog. Dahil nga sabab yan. Magkapinda hindi nga tao, hindi magkapinda rin nga tuhan. Pabijalik paman sinallahu ta'ala ay kamu kumuyaga kabayaan niyo. Kuyag kamu hakabayaan sin Tuhan, uno'y makakuyag, magada Quran, iban magada pag-agamah. Taniyo mga Tuhan, uno to din makakuyag yan, biyayta sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Number 1, falyafrahu al-farhu billah. Kuyag kau magtuhan patuhan. Kuyag kau harakan niya. Nasa kalituan, sambahayang subo sadya. Tao diuro ka lang. Amin diungog na imbang, ibandi siya rumungog simbang. Diuro ka lang. Amin sambag niya na sadya simbang, tao sulga na siya. Bang madto na siya mag-aktual, himinang na tumunay na sinsimbag simbang. Tauga na rule siya marayaw patuhan. Taan yung mga tuhan. Nabiyaw, magkomita si masjid, tiap-tiap subo, duara, Bilal da, iwan imam. Lisag walo na, magpakasambahayang subo, yung kamatauran. Taan yung mga tuhan. Nalupasin halga sin dunya. Hirihil duhunal sambahayang subo. Waino-ino na to. Sa babiyaw nin sakit rapla, sakit pamahil-pahil, sakit kibir. Akulong nin usog marayaw. Taan yung mga tuwan. Fabijalika palyafrahu, kuyag kamo, al-farahu billahi wa rasulih. Makakuyag, magtaat patuhan, iman magtaat parasul. Sakalim makakuyag, malingkat yung pantalon, malingkat yung badyo, buayain sap sin badyo, buayain sap sin taon pa, buayain kalsitin. Maigin hinglaw. Taan yung mga tuwan. In ayat piyabaitan sin Tuhan panabikato, pabijalik hasabab yadto, amin nasabot na kaunan yadto, palyafrahu, kuyag kamo. Dahil nga sabab yan, nabahagi nagduwing kuyag. Kumuyag magtaat patuhan, kumuyag magtaat patuhan, kumuyag mag-amal hakabayaan sin Allah Ta'ala, labay ring hapang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairun mimma yajma'un. Bang kamu kumuyag abiyad tindagbos, lawi ring singkya kuyagan niusin, na nagsagda na magtaymangud pasalansin, nagbulak na magbagay pasalansin, nagbulak na halom sing kauman sin pasalansin. Falyafrahu, kuyag kamu, sing kuyag piya kuyag sin Tuhan. Khairum mimma yajma'un.
Labi marayaw rin singkita niyo yan. Labi marayaw rin singkaibukan niyo yan. Taan niyo mga tuan. Na, uno pa imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanin. Ingkuyag. Kana naman masarap. Sa ingkita niyo, ingkya na naman masarap. Pagkaon. Lialag doon hay ni hono balong ni restaurant bihon masarapin timla. Masarapin sate. Masarapin tiapa. Nah, kadto kuno bihan. Hang kabulan da pa restaurant. Langon na sin doktor, stop na lang na ako magkaon. Ingke maon na sa sakit, ingkaunon niya na sa sakit. Intiulan niya na sa sakit, maita. Way kamatis. Way asin, nasasakiting kaunon, nasasakiting kumaon. Maita, intiwala na rin asinan. Kato'y kuno yan. Sa kawa, magkukusugin pa na sa sin syaitan. Unin ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu, bang natoy ni amalan, masarap dahin sin pagkaon malanab. Pula-pula mo kaya kansuhan na madtunay sa bang on nagtawag pa restaurant, di na makaiyan, nagkakaon na ako. Atas, magjaging, magumpak-umpak, bang man, matunaw magbalik. Na, maita, sa babinhal ka sing kahawakad tuon, hanggatus kapatan, hambok baso. Bang siya habay, naginom kahawa, inanggatos kapatan, nakainom ka wakatani na lumbay. Bihaw ni pagbantog sintao. Uwi na mulong niyari nga kawahanin halga, hanggatos kapatan ni nambuk baso. Taan yung mga tuwan. Na, unuin tuyan. Zaka ta'mal iman, kana naman niya inlanab simpagtuhan. Kana naman niya inlanab sim pag-ibadat. Kana naman niya inlanab sim pagkasilasa. Sa kalingkya na naman sin tao bihaon. Lanab sin pagkasilasa sadya sinusugi bang babae. Dahil nga sabab yan, nabiya na pakayan. Bang marayaw papakayon o salon, bang di. Taan yung mga tuwan. Sinimpagtiaon pamarinta. Sinimpag hula-hula hikasanyang. Nabihaon hinang nakawasalong na lalungan asal. Pasanggo pun sinusugi na sawa, pasanggo pun simbabae nuno. Kansyo yan pang Hindu. Tani yung mga tuwan. Zaka ta'mal iman, kana naman niya inlanad simpagtuhan hatu. Uno yan. Memorize sintaw sa amalan. Man radiya billahi rabba. Hisiu sintaw makuyag hakabayaan sintuhan niya. Ang kabayaan sintuhan niya ruara. Hinangain marayaw, tangkisiin. Sakali nagluwat magkahi. Banglaw na panali ko amo ini. Uy, saan kurik panali na to? Suwain panali na to, makada kabayaan sintuhan. Bangin pag-agaman na to, makada panali na to, wayron kurik. Suwain pag-agaman na to, makad haparman sintuhan, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, radiya billahi rabban, makuyag siya. Hikarua, wabil Islami dina. Ivan makuyag siya mag-agamhay. Biyahon tuan maastul na. Sa sumulog, badyo, malingkat papagtiaunan. Yung babae matong kajar. Taan yung mga tuan. Na, ini kato, man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
Zaka ta'mal iman. Kana naman nila nabsim pagulo. Sa kalituhanin lialawag sin tao, sarap kahawa, sarap ti, sarap adobo, sarap sati, sarap pagkaon, sarap pag-inom, in sarap pagtuhanway, in sarap pag-agamaway, in sarap magada pamando sin nabi kay napusanway. Uuhon na timbaran na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Paagaron na to, hakabayaan sin Allah Ta'ala. Imagad, inindayaw, hikaisa. Pahayangon sin Tuhan injantong niya. Bukon da mapasuin atay niya, bukon da mahagpain atay niya. Naunin atay niya. Magad hakabayaan sin Tuhan. Hikarua, sukunun nafs, wa sukunul jasad. Kagausan na imbaran niya po na kabayaan sin Tuhan. Di niya agarunin napso niya. Di niya agarunin sahwat niya. Bang magbangga iwan sinto na sabut. Hikato, hayatur ruh. Marayawing kabuhi sinyawalihan. Imasa na to bihaon. Kabuhi sadya sinjasad. Matuplong na badyuan. Imbaran niya in size medium. Imbadyoon niya small. Biya pusot nang ka. Paglubak sumambahayan, kikita imbutig di nga taykuran. Inambok lima, piyago ulin di hataykod. Tani yung mga tuan. Sinimbiyay ta sinagama satrul aura patampanan im makasisipog. Bihawon bukon patampanan kaspon. Bihan. Buisan tiampanan limingka. Nakasuban sin usog limilingka, kasuban sin babae limilingka. Hisuin nagdakyan. Hinapso, hisahawat, ewan hisarap. Ito kuno yan. Hisin nag-implementhan, hisaytan iblis, ewan hisaytan tao. Unin syaitan yan, inna syaitana lakum adu, pattakhiduhu aduwa. Nah, yad to mga tuan, naunin agisin Abdullah ibn Abbas, fadlullah, bang nato tiyayma in lanab day nga Tuhan magada Quran iban sin hadis tarfa'u lahu kulla khairin waladzah ang katun siya sindayaw harap pamarayaw magduruhon indayaw. Tani mga Tuhan bang niyari agaron bang niya iagad, ang katon siya, harap pataas, sin karayawan hinang niya. Watadfa'u anhu kulla syarrin wa mu'nin. Iwan katampanan siya ring hatan, mangi, iwan masakit. Tani, namura-murahan, uuhon na to, imbaran na to, yari kita niyo hamasa sa taud-taud pitna, sa taud-taud tatandasan, bang nato agaron, ingkuyag kabayaan sin Allah Ta'ala, makuyag kita niyo hakabuhi, makuyag da kita niyo hakamatay, makuyag da kita niyo raakon, makuyag da kita niyo langon. Nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira. Tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقال سبحانه إنه لفرح فخور. Balikan na to, ing kuyag na bahagi nagduwa. Kuyag hakabayaan sintuhan. Ivan kuyag hay nang mangi. Immataud biyaon, kiyukanin taway nang mangi. Ing kuyag kabayaan sin Allah Ta'ala, makuyag kau sung maghinang, makuyag kau halawm hinang, makuyag da kau ubos maghinang. Ampay kuyag biyaon. Kuyag sung maghinang, kuyag halawm hinang, pag-ubos maghinang. Way na kuyag, sampatayon na siya. Jilon na siya. Uno yung kuyag yan. Kuyag hapag masiyag. Biya din indagbos yung kuyag yan. Biya simbiyata sinallahu ta'ala hasuratul Qasas. Ayat kapituan tagunong. Paman sinallahu ta'ala, la tafrah, ay kau kuyagan. Inambuk, kuyag kau. Tuwanin nagbaita, kuyag ka mo, inini ay nakaw kumuyag. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Ay kau tuod kumuyag, sabab di ka kuyagan sintuhan, intaw kiw kuyagan. Biyakan siyo. Biasing kuyagi karon hataud sinalta niya. Kina? Biasing kuyagi piraon hataud sing kawasan niya. Biasing kuyagi paron hataud sin property niya. Malugay na yung karon, malugay na yung piraon. Hadaman sin Nabi Allah Musa. Hamasa na to iniaon. Mataod anak murid niya. Ay kamu kumuyag, biasing kuyag nila. Kiyuga ni Piraon, lumus. Kiyuga ni Karun, ubos nagparid, tiyon sin lupa. Nain nag-inom alak bihaon. Kuyag tuhan, magbayla pa. Pakiring na pakiring. Iwan babae niya, tuo iwan lawa. Ingkuyag, ay mo kalupahi, ubos mo yan. Tamaon kau, tuktukon kau halong singkubul. Bang kau rin na matama, matuktuk di halong singkubul, yaon, ay abagumi, yaon, tetakaran kau roon. Sa kalituan, kiyukuyakan din tao. Lagu. Uno yan tuan. La tafra inna Allah la yuhibbul farihin. Nagduruyag-duyagin tawyaw na inang maksiat. Ani. Uno pembeta sin Allah Ta'ala. Hasurat Hud. Ayat ikang po. Innahu la parahun pahur. Ay kamutod simingod. Sing kuyag niladto. Sababing kuyag niladto. Kuyag pag-abuh. Yari na tuan, abuhanin makmum, abuhanin iman, abuhanin nakura, abuhanin rakyat, abuhanin ama, abuhan din unok. Abuhanin malingkat sa sakatan, imangi sa sakatan, abuhan da. Bukon kaagi magsyukur pa Allah Ta'ala. Wala in syakartum la azidannakum. Bang niyo piyag suko, ganapan pa. May tabukon kamo intagdapo, bukon kamo imang derihil, hisyo. Taniw yan mga tuan. Nawang nuri pagsukuro. Kafab. Lawom lingog na. Lawom kaliluan na. Biyan na asin zaman na to ini. Dahil nga sabab yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamin niya ka to taniw.
pamin niya, ha mga sahabat niya, pamin niya kato taniyo. Unim pamin yan. La tarji'u ba'di kuffara, yadribu ba'dukum rikaba ba'd. Ay kamu magbing pagkakupuro. Natin ya, ay kamu simingod, ay kamu imiwog sin, kakuyagan sininang singkapir. Hambu kusog, makatluan tagkaiman, matunggatos tagkaiman intunang. Aun tunang haula Afrika, aun tunang haula Europe, aun tunang kamu tunang ini patunang sintuhan dito kaniyo. Taniyo mga tuan. Nah, ay kamu mabimbang sindunya, ay kamu imibog silingkat sindunya. Taniyo yan adlaw-adlaw. Hipatumtum kato tanyo sintuhan. Beta sin nabi kato tanyo amunay ni masa. Mautul pa diak. Bigla aning kamatay. Hambuk kapal, naubos. Hambuk hula, naubos. Hambuk bahay, naubos. Sa wiratuan, ino na to. Di dako ka nakabayaan sintuhan, sa ko kan dunhay ni. May nga takulong na mag-upirit. Sa mag-upirit, mag-ibadat sindoom, masarap yung pagkulang, masarap yung pagtungog, masarap yung pagmanta, aun labing sarap di kitaon. Ay kamu siminguday ng singkapir. La tashabbahu bil yahud wan nasara. Ay kamu simingud sinaddat singkapir. Muslim bihawon tuan, aula-aula nin Arab. Himingas na sila pakayan nila. Yung pakayan nila bihawon, pusot ng ka na. Magsambahayang, pusot ng ka. Sa babang palong nakakitaan, badi, malingkat. Taan, imbiyayta sinallahu ta'ala, ta'addabu ma'allah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi, pa'asana ta'dibi. Hinduan ako sintuhan pangaddatan. Bukun pangaddatan ni Apo, bukun pangaddatan nila, sa pangaddatan hindu sintuhan, yung pangaddatan na to biyahon ari pagaturun. Sinim pangaddatan bulawan, kanjun min kunujin jannah. Gusi sa lago-lago yung pangaddatan, nyari hababaw singgumi. Biyahon tuan, mamadyo-madyoin anak, haunahan sin ama, tupon na kulong na kayo. Minikaw yan, di tupon. Malaguntian mo. Pagka ako nilong niya, yung tupo mamadyo-madyo. Biya ako kang Paulo. Naiging pinakamahal nga hamasan na ito ini. Amo na impangaddatan hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakakadto pa pangaddatan sin kafir. Nakakadto pa pangaddatan sin Yahudi. Nakakadto pa pangaddatan sin Nasara. Magbat bukon na magsalam. Magsalam day sa magbihan. Oy. Sinimbiyata sin Nabi mo anak ka. Maggulong. Sa lugay niyo nagsasalam, diuruan ka sa malaikat. Sa lugay niyo naggugulgul, di pa ka mo magbuklas, diuruan ka mo sa kalibihan. Kansyo yan mga tuwan. Ubos na kita niyo piyon sinallahu ta'ala kabayaan niya. Ay nakita niyo magpo na kabayaan na to. Malubo imarayaw, kumusog imangi. Kaya napusan niya. Kabtangan sinali. Piya nga subuhan siya, hawak to siya khalifa. Sa taud-taud pitna hamasan niya. Wala niya hiyalulay hapikilan sin tao. Wala nila hiyalulay hapikilan niya. Wala niya hiyalulay hapangadya niya. Hiyalulay niya hakabayaan sin Tuhan. Uno yan, yung pangasubukan niya. Dua. Hikaisa. Banglaong narumatunging kasusahan, unin hinangon.
Bang dumato nging kakuyagan unin hinangon. Biha undi nato pagasubuhon, unin masa nato ini kakuyagan tawa kasusahan. Unin masa nato ini kakuyagan tawa kasusahan. Natuan intaw matawzin bukun kakusahan, kakuyagan. Lutangonin tao. Unin jawab niya, bang halawm kasusahan tatawajjahuna ila Allah. Harap nato dapat Tuhan. Halawm kakuyagan tatawajjahuna ila Allah. Harap nato dapat Tuhan indua. Taniyo mga Tuhan. Dahil nga sabab yan unin akin niya, di kita niumutas dahil hakabayaan sin Tuhan iban sinabi niya. Wa may ya'tasim billah, hisiyusim mamaugbog kabayaan sin Tuhan, pakad hudiya ila siratim mustaqim. Sabun nal tuod, way makataabit kaniya pamarayaw, way makataabit kaniya pamangi, harap niya sadyayan manulin-tulin, hakabuhi niya, iban hakamatay niya, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sallu ala nabiyikum, fa inna jalla wa ala yakul, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba'ah, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an sa'iri sahabati ajma'in, wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'ijal islam wal muslimin, Allahumma a'ijal islam wal muslimin, wa ajilla syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudiyin wal nasraniyin wa jami'it tughat wal mufsidina fi hadzal ardi ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa ulata umurina fi man khafaka wattakaka wattaba'a ridaka ya akramal akramin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma sabbit aqdamahum wa wahhid shufufahum wajma' kalimatahum alal haqq ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mubina wa fathan qariba ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma anqidh masjidil aqsa minas sahayana ya rabbal alamin. Allahumma dammiril yahud, Allahumma dammiril yahuda wan nasara fa innahum yu'junana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram, la hawla wa la quwwata illa ant, wa anta rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim. Idfa' anna al-bala, idfa' anna al-bala, idfa' anna al-bala wal waba wal fahsha wal munkar was sada'id wal masa'ib ma zahara minha fi baladina hadha khassa wa an jami'il biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tahu taqimu sufufakum wa'tadilu wa la takhtalifu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah.